Dobar dan, ja sam Nikola Miljanić i danas ću odraditi trening s vama. Znači danas ćemo odraditi seriju koja je 10 čučnjih skokova, 20 trbušnjaka, 20 ležnjaka, 15 klekova, 30 mountain climbersa i 30 jumping jackova. Polarni grizzly rade 3 puta cijelu seriju, a polarni medvjedi rade 4 puta, pa krenimo. To je 10 čučnjih skokova, sad ide 20 trbušnjaka. Ja sam odabrao raditi ovakve trbušnjake, ali može bilo kako drugi. Na 20, slijedi 20 ležnjaka. Dolegnete na trbuh i dižite ruke i noge skupa, ovako. Dvadeset. 15 klekova. Pazite da vam ne propadaju kukovi. Imamo sad još dvije vježbe, to je 30 mountain climbersa i 30 jumping jackova. To je jedna serija, sad imate ili 3 ili 4 serije, visimo u kojoj ste grupi i probajte napraviti što manju pauzu između vježbi, a nakon serija sad morate minutu.